Bebe koje su umrle, kažu iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, rođene su bolesne i prije vremena. Njihove majke imale su tešku trudnoću, skoro sve vrijeme pile su antibiotike, tako da je bakterija Klebsiella pneumonija doprinijela slabljenju organizma ovih beba, čiji imunitet je već bio oslabljen. Od tih 10 djece, 3 je sad umrlo u ovom mjesecu i u svih je nađena ta Klebsiella, ta Klebsija koja se pojma. U 4 slučaja od početka 2015. godine nađena je Klebsiella, ali nije bila jedan od najvažnijih razloga smrti te djece, jer su to bile pridružene ostačin, znači mi nismo pridali značaj da je Klebsiella glavni okidač i začetnik njihovog smrtnog ishoda. Slučajevi o kojima govorimo, dakle 3 smrtna slučaja kod djece kod kojih jeste potvrđeno prisustvo bakterije Klebsielle pneumonije, koja je odmah da dometne jedan od najčešćih uzročnika bolničkih infekcija. Osim dakle 3 slučaja, prati se, analizira se dokumentacija bolnička, prate se za sad, dakle imamo podatak u proteklih mjesec dana da se kod 10 djece potvrdila infekcija. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar kažu da je ova bakterija stanovnik svakog odjela intenzivne neonatalne njege na svijetu, kao i svakog ljudskog bića. Mogući izvor, odnosno rezervoar, može biti probavni trakt ljudi, ali jednako tako i ruke osoblja, dakle zdravstvenih profesionalaca. Dakle, to je mogućnost prijenosa horizontalnog s pacijenta na pacijenta, dakle to su sve okolnosti koje mogu doprinijeti pojavi i širenju ove bakterije. Iz Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru kažu da se trenutno uzimaju brisevi od osoblja bolnice, svih bolničkih površina i beba koje se dovode na odjeljenje neonatologije. Također preduzete su sve protivepidemijske mjere i dezinfekcija cijelog odjela.